Nag-alokar ang Kongreso hinduga nga 2.5 billion pesos nga pundo para pagpugunghan cancer ngan pag-ataman han mga pasyente. Iniin agud mas mapakasugpaan batunhan nasod kontra hini nga sakit nga napatay hinharos usa ka gatos nga Pilipino kada adlaw, siring ni House Minority Leader ug 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Sumalak ang Congressman Libanan ha ilaruman 2026 General Appropriations Act, nag-alokar ang Kongreso in 1.5 billion pesos para Cancer Assistance Fund kon CEF, ngan 1 billion pesos naman para Cancer Control Program kon CCP. Ang CEF ngan CCP ang magsiserbi nga tulayan kinabuhi para han mga pasyente nga nakikipagrungot para mabuhi. Ini nga bag-o nga pundo ay nagpapasabot hin mas alaw nga pagdetect, mas madagmit nga pagtambal ngan mas maupay nga pag-ataman labi na para han mga pasyente nga waray kahiwadnan siring ni Libanan. Bisan kun usa nga abogado, hilibanan in may ada gihapon degree ha medical technology. Hiyaliwat ang nag-undong han balaod nun ha kamera para pag-establisar han centralized patient record system agud mapauswag ang serbisyo panlawas sa nasod. Gintitigam na niya nga Pebrero han nasod ang National Cancer Awareness Month. Ang CEF inagahatag indirekta nga financial nga bulig para ha cancer screening, diagnosis, pagtambal ngan mga laboratory services para ha mga pasyente, survivors nganhan mga aada ha peligro nga magkamay-ada hini nga sakit. Ini nga pundo in makukuha pinaagyan mga hospital nga gindudumaran Department of Health ngan mga pampubliko nga cancer center sa bugos nga nasod. Wara Pilipino nga dapat umatras sa pagpatambal tungod kakulang hin kwarta. Ang CEF in magsisiguro nga may ada makukuha nga bulig ha orasin panginahanglan dugang ni Libanan. Haluyo nga bahin ang CCP in nakatutok ha pagpugeng kon prevention ngan hirayo nga pag-ataman lakip na ang pagpalitin mga tambal, supportive therapy ngan palliative services. Gintagan hindoon ha Department of Health ang mga prioridad nga klasihin cancer, sugad and breast cancer, lung cancer ngan liver cancer, cancer ha mga kabataan, gynecology ka, cancer liwat ha ulo, haliog, colorectal, prostate, kidney ngan bladder cancer. Sumalahan Philippine Statistics Authority ang cancer in nagpapadayon nga ikaduha nga nangunguna nga hinungdan han kamatayon han nasod nga may ada average nga 96 nga kamatayon kada adlaw ngan 184 nga kaso nga nadadiagnose ha kada 100,000 nga populasyon. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.